abatura nibagira ngo ingute zirwe mu mberambi no rwakaryamemvu mpumude bugangiz insika rwamabara okwikarya kajura itwe nk'aba boda boda mpumude stage ebina bitureme bibiri hano twita abantu bwira bwashisha tubatera hansi abwe byina abwe nguto batkorere nguto bimunonga rubimuhangiye akabura kutkorere ngutege bwire bwana natraganisa kukore nguto konke ngute kabamazuba tekubasa kurabwa mu motoka kora kutsindika bitoke imotoka ngweze kwakirira bitoke bakushaba sente nyingi munonga nyingi ezi nizamwanshonge z'emeseriza bebembeze ba district kuramburayo no bari kugira ngo enshaho ya district teru kumara urugutoro kuruga hariya muyaga kuza kariya benjo turitiro miliyoni 9 sente zanzi kuzagarke tuzanye nezanye zizakugira tita zirakorokora imo umutwe muhereze takakaje tintere mu kugindite biyebyo mwabiriyo mwandi tumukume mtsase mureke twori mwatsi tumere nkonga mureke kutenze ibintu ebikuseretera no kwara ki no kwenda kwato munshaho ya government hine zindi ngute zakozwe biguru bya mpisi kandi miliyoni z'urukweshumbo muri kinana zikarohama ebimu kati nga orugudo rwerwa mabara mwina project management committee ya Gombolora mwande badete musasula sente chifuwali nga orugudo temulumatidde ngate mumatidde temusobola kusasula kuba mwe musasula rugudo lwammwe sofene bwe mutuwaba ko ngate mwe mwasasudde actually chenyinzo bagamba chan confusinze bwana chairman nti ebaruwa emwegamba nti orugudo lwerwa mabala luli bubi atenda ligamba lwawedde aba bahirwa amasiko ngo Uganda Road Fund neija ko ba billion emwe okukora engutwezi gasha kwa Sande K William